هم دلگر نیزار موسى اندام کمیته آسیا پارتیا یکیتیا کردستان سوریه جوینا یا او سوریه بگرنه دستا سلاف که نیزار که نیزار دهات گوتن کو ترکیه اگر اپراسیونه که هم بری روجاوای کردستانی نها پاش فخستیه لی اردوان سردانا تهرانی دکه لی ترکیه تی گوتن کو دخوازی پیشگیری ایرانی ور بگره یکسر گر پیشگیری ورگرد اپراسیونه که پیک بینه دی چاوا دخوینه وی سردانی که نیزار من باش کرد جمال شکل تماشاخانه يعني باوري ام دا اگري شافو امبيجن تركيب سر بدرين كوبيل بستانا سوري ورنا هذا يريش د باوري ام او فاكتورن جيبه کرنا وی ایریشت باوریا مده ترکی کاریبو اوا فاکتورا حمیه جی بدستی دور بشي د باوریا مده د آلی امبیشن چه حلف ناتو وکو هیزه کسرکیه تیدا کاریبو وا فاکتورا حموکا دین سر مصری کاریبو وا آلین کو امبیشن کو تبلی ناتو جی واجب دی آلی کی واجب بین سر نارینا خود آلی امبیشن حلف يكو إيرو أمريكي غربي يعني ده آليتي ده أمبيشن هابونا إيراني فرنسري ولاطي سوري وزيدا غيري ده جي أمبيشن وكو بعدك ريجي ما سوري وهروا هاجي أمبيشن هيز نتيجي وكو يبسر بطولي أو جي وكو بعدك استراتيجية جويرا فدور ده جيد باوريام ده هنكي أوجي أجارك كو أمبيشن افسردانا يعني تش آلية روسي و تش آلية ايراني و يكو امبيشن درو ارينيا خواك سر في درباسمونا تركي دفرين امبيشن ونا كرديتا امبيشن اوكي جواجي وبس وريا مدى دلالة في سردانا هني وقتي كهابي أصدق تركي بريخو بدي تركيا معناه خدت وريا مدى هرچش بریه سری جبر ایرو وقت یا کرن ایران نه او هیزا سرکه یا کو امبیشن کی گفتگو پیرا بگه سر مسئله اگر ایرو تبری یعنی ایرو ده هیزی سرکه هانا امبیشن روسی ده آلیه امریکی ده باوریام ده دل لکی زلال بود آلیه حلفینا و ده آلیه روسی ده جد باوریام ده روز جی یعنی کل لکی تیو یا کرن ایرو وقتی ترکی امبیشن حتی وکونها وکو دولتی دی ناتو فشار سر روسیا نکرد امبیشن ریل بروا نگرتنا و امبیشن او فشاری خود آلی روس هذا نبرنا فدور تجي روس اوريا مدى اللي في فاكتوري تاني لعبه روس ويقلكي جاتي لكن دور ده باوريا مدى دي ستكزد او عوامل او فاكتور حمود شو نساري تاني يا خيادكي ماريدا انه تاني امبيجن اردوغان سروي كاري بكي انجام خطط السري رنجكي نرنجي امبيجن الشر رنجي تنجن تجي فاتر كذا تيجي تندرو تركبن فاو خازي وكو تي دياتن خازي برينا بين النبر امبيجن وكا جاري وكا زمون تخزارو ارماجا خود بيسي که نیزار نهام گرورن سر عرضه ترکیه دناب لبو تفگره گلک برفرح ده لروجاوای کردستانه دیهی هیز هنارت بو در دورا حلبه ایرو هیز هنارتیا سریکانیه چک دارین گو بسر ترکیه ونه دناب لبو تفگره گلک برفرح دنه گلو ترکیه براستی آمدکاریا اپراسیونی همبری ریوبریا خسرجی گون حال گل رژیما سوریه جی ریکفتن کریه ام دیورن سروی خالیشی دکت چواد بین دباوري هم د شخومه ترسيك وكا امتم دبيجن شغل سرداري هيا د آلية امبيجن تركي بري بجي واقف هيتي و يا كرين چه دواري عسكري دبي چه
دوارەی سیاسی دەبێ ئەس باوەرم ئەو ئامادەکردن ژێرە حاضر کردنا لێبەلێ خوایە قەزنچنە سیاسی دیت خوازێ بێتر ji ber hêzî ku îro em bêjin bandora wal Sûrî heye dixwazê em bêjin ئامادەکردنا کە operasyoneke siyasî re bikê berî operasyoneke eskerî re bikê فدور دixwazê wekû dewlet li dewerdora sînora Sûrî dixwazê bandoreke xwe ya bi hêz û xurt li nav welatê Sûrî de bi taybet li nav deverê Kurdî de çêbike fedbir te di baweriya me de por ev operasyona hinê ya ku talî sekî demeke gelekî belkî bajarek di bajarokê dora Kobanê em bêjin û غêrî wê fedbir de belkî vê asta hinê de belkî bercewendiyê Tirkî weke ku ew didê diyarkirin nabê serî fedbir de Tirkî di baweriya me de hinekî fişarna siyasî bêhtir dike û giftûgona li we aliyê ku bandora wa Sûrî de heyî giftûgona ware tê hinekî ku karibê em bêjin hebûna PKK deverê yên bikê wekû çilo nimûna Swêd û Finlanda karî bû wajî bêne ser rêya xwe di baweriya me de ser wî yanî vê dema amadekirinê de ser wê xuyaye baş qezençne siyasî dixwazê belkî em bêjin berdewamî tê de bikê karibê wî alî de kar bikê ku em bêjin kesî jî hebûna Tirkî û bandora wê Sûrî nehêlê û ya em bêjin ya sereke îro hebûna PKK li deverê kekê nîzar min dixwest ez dîtinate kekê nîzar min dixwest ez dîtinate li ser rêveberiya xwe ser dibêje ku me li gel Şamê li hevdû kiriye Şam dê alîkariya me bike çekeyîn giran anîne yani rêveberiya xwe ser dikarî wisa pişta xwe bidê Şamê di wê bahweriyê de be ku Tirkiye ji ber ku eskerê Sûriye hatine dê operasyonê neketi çawa dixwîne Kak Cemal berî her tiştî di vî warî de di baweriya me de îro qesed xwe jî nikarî here cem rejîma Sûrî bê okê ji Amerîkiya divir de di baweriya me de ke heta çi astê îro Amerîkî wê jê re sist bikin heta bihêlin qesed îro ser rejîma Sûrî de here divir de hinekî ew muadile di baweriya me de gelekî nehesana divir de hebûna we çilo em bêjin berî niha jî 2009 piştî wê jî tim giftûgû hene divir de jî rejîma Sûrî ji wilo bi wê xesaniyê serqesed venayê wê ku qesed em bêjin qestekê wê bibe serî ji ber ew dibênî îro qesed gelekî zeîf de ye tişta ku karibê jî behs lênê wê vegerênê mala Sûrî weke dibêje divir de qesed jî yanî xwe dibîne wî mowqifê zehmeta wê çilo karibê wa qestekê rejîma Sûrî timamekî bibe serî divir de baweriya me de mowqifê qesed gelekî zehmeta û heta weke niha jî belkî dwarê em bêjin eskerî de dwarê em bêjin heka qeweta nêzîkî deverê wa bikê ew jî tevê wî warê em bêjin berî her tiştî xwe bihemêne rejîm û deverê wala xwe de xwe bihemêne weke em bêjin xeteke azil navbera xwe bad jê ku îro bibe cihê erebaleviyê û em bêjin ne istiqrarê li deverê de fed baweriya me de nebûyê sehrayî ez careke dibêjim îro ew nêzîkbûn çênebû ji ber berî niha çênebuwa heta bi zerfekî halo ku ew zerfê ku qesed em ji berê zeîftir siyasiyên tê xuya kirin divir de ez nabînim û ew nêzîkbûn demeke nêzîk de çê Spasiyat etken kekê nîzar Musa endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistan Sûriye ji viyê nal gelme